wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu ayede hawu siyakhuleka nina bakathi wena uphezulu kwendlovu bezulu ukuthi madume enkalakuthaba leyamjabhiso sebushiphi ngela kwachonco nganasi hansi elikhule la kithi emfanga ibhele liyaxaba liyezindaba liyaxabanisa ngiyakhuleka wonke amakhosi akithi oswela abanomzane zinsizwa zintombi elabo nje abalandela udlungane wombelebele ngikhuleka ngisho kuzo izitha za udlungane wombelebele ezikhulu lapha izona phela baba impilo imnandi ngezitha lapha baba awukhuleke nasi isizwe ukhuleke ngunyabeni ukhuleke enkosini yakini emakhosini baba ngiyakhuleka isizwe senkosi sikaNodumehlezi wathi wakhona amakhosi phakathi phansi kwakhe agcina umhlaba wonke asiphetheke inkosi yakithi uthanda manje umzukulu kalindelihle kaGqakuza sale ukhetha uGqamu kwabadabelungu ngiyakhuleka ngiyibingelela inkosi yami lapha ikhona cha nami baba ngizoke ngenyosini lapha yalapha obuka ngithathe zonke nje izithuko inkosi yakithi obuka lapha inyosi yakwabiya lapha ithi inkosi egiya ngeSuthu amanye egiya ngeKhumbazengwe zona lezi emzembethe le inkosi le engiyakhele lapha ivulula nje kodwa isesiningi idlisi ngoba ilinono lapha sifuna ukubuka ke lapha ukuthi ke lapha umfu wasikhuyana lapha nje njengempisi sekubulewe inkosi yamakhosi sifuna ukubuka lapha ukuthi yipi indoda lapha nabezulu eliphezulu lapho yathi jeqe puntsha la ucela empunzini phela wenze lento eyenziwa impunzi okwesinde semachalaheni baba donda lapha akuhlabele isizwe lapha uhlabele ukuthi uyaphambili lapha usikhele nje ngentshengula sibheme usishayele ngendidelana lapha siphuze sisuthi sizwe baba lapha ujeqe uselibulewe ilembe lapha ke yena ke umiphi yena wenziwa kanjani ngayi lapha ngoba siyathothwa abaleka waze kunjalo nabe siswe sakithi sebephumelela izitha zelembe ukuba kube usula lwalo lokugcina namhlanje sebephumelela ukwenza lokho kuyaziwa ukuthi mayisifihliwa inkosi yofihlwa lapha insila yayo ihamba phambili uthi nayo yenziwe njengenkosi ubani wathi akabale kujeqe ngithi ke ngani uyise nomuyise emkhulu uncengelele wabuthelezi wathi jeqe owathi hey puntsha lapha waphuma sengathi kukhona isizwe esikhulu takwampontshana siqhamuka kujeqe leso sethu bawapuntsha lapho ngaleyo mbobo leyo yomusi wenkosi walahleka waze wahamba usuku bonke waze wazoqhamukela lapho kusematigulu khona namhlanje lapho ususa ngasekinga indlovu wacasha mase kusemini wathi mase kukhwala futhi wabuye wahambe kusuku wafikela impisi nje ukuthi wanqamula wabheka enyakatho baba lapha lamadoda lana ujeqe kuthiwa kukhona lapho owathushukela khona kukuphi kulapha kusogobandlovu noma kula ematigulu lapho wafica khona laba wayebathunywa noDumehlezi ukuthi abahambe beyolanda uswele ngoba kwakuzomkhosi onyathelo kwakuyiyo phela lenyanga le September umandulo awuhlakule lapho wafika lapha owahlangana nalo madoda ayibuya enyakatho kade ofuna uswela ngabayise late kodwa yena mabebonana nabo ukuthi ho madoda ngihamba ngithunyiwe ngiyofuna nina kade nahamba phela sekuyile nyanga kaMandulo nje manje efuna kunyathela uswela laba bathi chabo uswela phela lusanda qhuma lapha belungeke sonke kodwa bathola bayaphuza kanti yena uyazi ukuthi ubalekela bani lumthakathi ndini abathakathi laba abafuna bemenza akwendlalela ilembe alikafihlwa ngapha emuva kufuna umuntu lowo kufuna ujeqe lapha ujeqe uyambona babuchula abusengisa lapha ukuthi abethuse labethi niyafulwa nina lapha inkosi yanifuna lapha ukuthi lapha bengamnaki ngoba bengakazi ukuthi vele ilembe selinjani seligiliwe lapha
leyamhlolo siligilile lezikhunqwane ezinduduma semgungundlovu lapha selibulewe ilembe ujeqe lapho senze ngazathi la ubevele from antiwenzela ukuthi ebasusela aphunyuke kulaba cha bebasuse ukuthi abayimisele abathunyiwe ebenze njani ebeqhubeka nendlela yakhe yokuya ngapha enyakatho lapha baba kuthiwa lensizwa lena khona pheka afika khona yafika ngelo mkhulu yayisiliphi la ngezansi yafika ngelo khona umkhulu yayisidlule zakomntuba osobe kumntuba khona manje yayisidlule ngapha bese ingena umkhuhlane yangakhona sizoqhubeka kahle mabe sibuye emarket lapha eke siyothengisa awuni labantu ungayethu sihlalani kanjalo siyabuya sawuthengisa lapha sayitolo ihawuna bendlula into yami kusesambe sabuya futhi lapha awusayikhalela inyamazana ifila usuthi jiji izovuka awu lapha manje sikhuluma ngojeqe njengempisi umfo wasikhunyana ayiqhawe lamaqhawe leliyana elahla balumva lomncane lapha lingakalunywa nayinkalankala lapha ngoba lingakathombi lapha uma sithola umlando walo besihashakela nje siubhema siuthimula ingakho ke namhlanje sifuna ukunihashekela niubheme niuthimule kukhona lapha kudliwa nomlaba ku 1261 istage esikhulu edlula zonke iziteshi asike istage osibona esivunule kanje sisibekele ngengwe emabalabala baba lapha yana ujeqe esedlule emtuba uma usuka emtuba uyakuphi uyakule indawo zasobosheni komkhuze kanje awuhlakuleli isizweke lapho ujeqe wafike kwase kunjani lapho wenze kanjani ini yonke into baba ibeke la isizwe sithole kuwe umdala kulamahlanze lana ngapha ngasempumalanga wentaba zobombo waye kulezo nkalo lezo sekunalezi zinto lezi kuthiwa omiyane eluma abantu lapha abantu abakhe kuleyo ndawo bayazi kusindiswa balashwa ngani lapha manje ngiqhamuka komnye umhlaba wasephathwa umkhuhlane ujeqe ehamba kulawo mahlanze lawo esenamandla wakwabulala inyamazane lapho engibudla ngenakho wakwazi ukudlala unyamazane leyo waqhubekela wazangena kulemisi yabantu lapha esegula kakhulu ungafahambeki lapha ngizwa kuthiwa lapha wangena komnye umuzi sinyawukhohle isibongo sawa wangena kuwe lapha esephethwe umkhuhlane yathi indoda yakhona akabulawe kwahanje kubuyela inkosi yathi inkosi yakuleyo ndawo la khona lapha nobunje nathi hayi lo muntu uqhama ngapha ngenhla kwaZulu ngenza ukuthi lo muntu lona nisibulalise ngempi yakubo lo muntu lona ngoba iyamlandela wase ethwalwa eyobekwa kuphi eyolahla wafika wabekwa pheka umfula lapha walandela umama wakulowo mzi lo ehamba nenja lapha kuthema ngabe efika lapho ujeqe emphathela wamxhamathela amakhambi wamphuzisa ujeqe lapha waphalazwa kwaphuma inyongo waze waphinda futhi lo mama wasemlethela ini iyambazi idokwe lokuthi aphuze lapha ujeqe lo mama lona wedeze emhlolwa njalo lapha ujeqe ukuthi esembiza ngomuntu wakhe wathi umntana omfazi mntana umuntu ngibe nezinsiko ngoba ngiyazala nami ngizele lapha ngoba bekuthiwa akubulawe njena bakuthwala bakubeka la bengithi ufile ujeqe lapha wahuduleka waze wafika emanzini lapha waphuza amanzi wayesenze njalo lapho ujeqe wayeselala emthini lapha njalo ebusuku egibele emthini lapha ehlekuseni efike lo mama lona emphathele idok waze wasinda lo mama lona wayehamba nenja qinisa imjwayele lo jeqele nje lena yakhumbula lenja uma ngabe ujeqe lapha esesindile lo mama lona eseva wasemchazela ukuthi lapha nje uma embone lapha uyinsila yelembe lapha babulele ilembe kodwa engasho bazosuke bethola umkhondo wabo abantu abathunywa bani udingana ngoba inkosi phela uma ngabe esihambile futhi ihambe nensila yayo ngoba le esuke izobusa emva kwayo yenganywe isithunzi saleya yingakho ke lamaqopho awudingana lawo lapha kwakumzingela kangaka ngoba bakhishwa abantu ababemzingela babela emashumi amabili kuthiwa bamzingela ujeqe wenze ngathi uphilile phezulu eswazini akasayi kwasikweni
uhambethi walala ngegwada lapha yebo lapha ke bamfihla kuleke esesuka lapho ke manje eselandelwa ilenja lena esesivaliswe lo mama esenqamula ke manje umuzi owafikela kuna kuqala lapha kwafike yathi indoda na kanjani umuntu okwaZulu uqhamuka baba tshakadula naze sizwe uma esesuka lapha esebuyelwe ngamandla egazini inkosikazi lokhu imphakela iyambazi idokwe okunye ngiyabona kwakuwukumaya bese unika le yamejwayela le wasewela nayo khona umfulo wawelayo lapho bona lowo owayebekwe eduze kwawo kuthi ufuna atholwe izingwenya lapho wawela nahamba nawo le yamejwa asoba yinja yakhe uma efika kulowo musi ngithi angazi kwangakabi wona lo kwaNdlovu kwakuse omunye ngathi kwabantu bathi hawu umuntu wakwaZulu lona nje umbona ngempawu zakho wembatha kwakho ukuthi wakwaZulu ingagamela ahambe ngaphethe isikhali ngathi ezinye ikhali wayithola komunye umuntu endle kukhona mfethu khona ikhali walaliswa nabafana wahamba kusemnyama naleyo nje nezikhala seyitholela wayengaphethe lutho seze ufika ke manje kwaNdlovu uNdlovu lo naye kwatholakala ukuthi umuntu wasukela ngapha bosuke khona ngakwaZulu ukhona into ayibalekela khona naye wasakha umuzi wavuthwa ngale uthe mase engena khona uJeqa bajwayelana besizwana bakhuluma ulimi olufanayo nalezi indawo zangapha kwaZulu aqhama kuzona nalo wayesuke ngakuzona ahlaleke lapha ahlaleke bese kuba nemidlalo amajadu akuleyo hayi baba mana baba uqinisile impela lapha kukhona lapha kunenye indoda baba lapha akhule kakhulu kuwindoda kwindoda eyayisuke ngapha leyo ndoda le yathi lo muntu nje ukuthiwa izinto ziyafana umuntu babazana naye wathi lo uJeqe lapha yana esemchazela kahle uthi cha nje ujiyane lensizwa lento ujiyane ujiyane lento yakwaJiyane le ndoda le le ndoda lena umuntu okwaZulu ufunani lapha wathi uJeqe cha ngibona lapha nje ngiyabaleka lapha ilembe sebeligubudile wathi awu lo njalo engafa lo mthatha ngoba lo muntu lo wakhe iphimpi izodla inkomo yafika yagwaza bonke abantu basekhaya kwasho ukuthi yena ikwasho ukuthi mina ngangilele esibayeni samathole ngizoshaya umne wethu encelile lapha ngasinda ngaphuma lapho ngabazange bengibona njoba nje ngizinzela lapha lonto ke leyo baba ke ngibuza ngelinye ilanga baba mhlawumbe ngezivezayo lapha mhlambe uma ngenze ukuthi yini ebangwa unodume ehlezi nomafukuzela ngoba kukhulu unomafukuzela lapho amgxeka khona lapha baba sizohamba siyemathi bese uqhubana noNdlovu ihawuni labendlula into yamakhosi satshakadula njalo ngesiphikelele imfolo zesophuza amanzi siyabuya sisanguthengisa phela nina bakabhevula amadoda lapha mama ongawusuthi kabulala uyasiza iqotho imbodo nesisekelo lapha inkosi yamakhosi emode yabusizwe incane ineminyaka elishumi nesithupha lapha iyavunywa igoba mlomo elikhulu lapha la igcoba lathi hayi uyinkosi yamakhosi nje umuzwa kuthiwa nje uvunywe abamnyama uvunywe ngabamhlophe uvunywe ngabaphezulu nabaphansi lapha awumadoda uphefeni baba uthini izulu uphefeni uyiliphi ibutho uphefeni imbokodo ebomvu uwe lapho owathi khona lapha nonqaka manje nonqaki asibeke baba lapha asiye lapha bakujeqe lapha bengijakadula nje lapha lokhombisa ukuthi sikhuluma into isiya ziyo yakwethu lapha sengisho ukuthi ke baba ke lapha ngedonda asambe ke baba siye lapha kwaNdlovu ukufikele khona uJeqe lapha esegila wonke leyamgilingwane mfowasikhulunyana lapha lapha ezifike ebona intombi kunejadu yonke ubikwa kwa awuthathe baba lapha kwaNdlovu yonke into baba mase efikile lapha emzini wakwaNdlovu usuwakhile usuvuthiwe lo muzi iganiwe le ndoda inamakhosikazi nezinkomo khona abantwana sebekhulile mase ethola indawo kuJeqe lapha efihla lapha ahlala la ekhaya azajwayela basathi naye umuntu wakhona ufikele khona ngoba nakho le ndoda yakwaNdlovu naye yaqhamuka khona ngapha eningizimu make mase ehamba imidlalo yasendaweni zakhona ehamba nabafana bakhona la
bese exebula intombi lapho kulelo shadi lela ebona ukukhomba kwayo mayishaya ingcekeza yentombi lapha na yethonga hayi lapho nje isesekahle awayixebo wasekhuluma lo mfana lentombi waze bawukhuluma ekhaya kuNdlovu wathi uNdlovu ungayilokothi yaxetshwe lo mfana wenkosi eyakule ndawo yakithi manje na ungayiloko athi hayi kodwa ke asikweshwayele lokho thina ngapha kwaZulu intombi ibanga zithu zingamashumi amabili ukwehlule kuyephezulu ziyibanga iyoqoma la ithanda khona yona wathi ngcono kuba ilandelwe inkosi ngahlonipha ama ilandelwe inkosi kodwa wasethula nje sesiba ngathi akazoqhubeka nalutho esethuma umfana wala ekhaya amazi iphuma akayoyikhipha lapha ziyemfuleni kuphume le ntombi ngathi igama lakho kwakubani wathi uzakhi uzakhi igama lentokazi lena baba laphana ungathi laphana phela intombi lena ujeqe uma usula ujeqe phela lentombi lena uyibone lapha zisina njengoba kade usho laphana uyibone wayithanda wayesenza njani ucebula ke asisho ucebula ngemvubu noma ucebula isihlahla sisebenzisa ulimi lwani lwesiZulu okuyilona ohlonipha intombi lapha njengoba nje intombi kade zisemhlangeni lapha kuleli yaviki uyabona maye ngalo ndlela kufuneka nazi ukuthi masikhuluma ngentombi sikhuluma ngani lapha na baba ujeqe lapha bona lentombi sina ujeqe ilokushudula ngempela itshile likhuza impisi lihlule ngoba lensizwa le lapha kaNdlebele uNdlebele inkosi yalapha angithi uNdlebele inkosi yalapha umfana wayo lo landele lentombi nje uyithanda nje lapho uyibona iyasina uthi ujeqe nayo intombi uthumela umfana useyazini uyayibiza intombi lapha ithi hawa wena umuntu okaZulu uzothini kimi uqala nokungibona usutshelo bani igama ujeqe ngiyakuthanda ujeqe usefuna ke manje ke mabuyele ekhaya xibala udaba nje obadu lapho uthi le ntombi lela ngiyithandile uthi uNdlovu hey uzongiqhatha nobukhosi lapha lentombi ilandela umfana wenkosi ujeqe ngoba nje cha intombi nami mangithandile iyomqoma iyongihlula makodwa mina nami ngizosebenzisa ini ngizokhuza amangweva kithi kwaZulu ujeqe wahamba wathatha umfana lapha ezikha khona lapha noma ithumela umfana zafika intombi lapha ujeqe lapha wayese ithi intombi akayimxoxele ngongani ngezobuqhawe ujeqe lapha uxoxomqhawe awujule wena baba lapha awujule uthi wenza njalo ujeqe lapha ngifuna iqhamuka kuwe lo nkulumo yamthinta lapho evume khona ujeqe mayithi mina ngicocele ngobuqhawe bakini nawe kwaZulu nawe awu wahlala endikiveni wayikhuluma lento azalinganise ngokudlala kwakhe egiya mayiphakathi kwamabhunga usho pho abantu bakwaZulu begiya abantu bakwaZulu begiya buka ukwesinye isizwe lapha kuthi umfo wasikhona lapha wagiya wafequza lapha intombi yawo intombi yaqamela kuye lapho ujeqe wayiphulula intombi umfana ebuka nodadewabo bathi uyishaye ngomuntu cha iyayi ithanda into eziwa ujeqe ukugiya lapha nje ubukubuke nje kuyo le TV lena lapha insizwa igiya lapha na masila lapha uyathanda ukugiya komuntu okwaZulu madoda baba sesizimfene baba ugiya asisa kwenzi ngendlela efanele lapha thina kade asibantu balutho kade lapha ujeqe wagiya lapha nentombi oyishaya ujeqe lapha yade kahambe ngokugiya wecibela ngobuqhawe uthi yena ubuqhawe wecibela ngalokhu uthi wahlabala eseqamba namanga uthi uhlabele kangaka mayizohlabana uma kanje umkhoti ubambe kanje lapha yabona intombi ukuthi mangathanda lenzuzo ngithanda iqhawe phela baba intombi kwaZulu ibika liqomi ivaka ibiqoma iqhawe umuntu kazana intombi ubeyobe izwaphi ehlala nonina phela ngoba intombi into ebalekile into yesizwe lonto leyo lapha into eyenziwa ujeqe lapha emathongeni yenza ukuba sihloniphane namathonga sivele phela singamathonga siphuma khona lapha yana ngoba phela masiphuma eSwazini sehlela la ngezansi lapha kubo umuthi ebese sibuya ke siza njani senyuka sizela ngenhla baba ujeqe lapha wenza wonke umsebenzi wobuqhawe omkhulu umsebenzi awenza lapha ehlula ngalokho ke nje uma eselokhu la sibuyele ekhaya hayi ukuthi khona azokwenza nje beyibizile nje ihamba yodwa nalomfana nono umfana lomncane lo uzehlula ngala umasi yadakwa
ukuchaza kwakhe ukwenza kwakhe ngakwaZulu ukuthi wenza kanje mase ukudlala wenza kanje akakuhambi isiphambili wasempini bese nje ukudlala nje kuyimhlalo amajaji ngakho konke wayehlula kanjalo yagcina imganile leyo ntombi leyo baba soyiqhubha ngeveli zawo lenkulumo kaTsheke asikazo iqeda indaba ihawunela bendlula into yamakhosi namhlanje sithi iyayikhipha eshobali bomvu ilala amankeyane ikhishwa eshobali emhlophe sithi gabi ngayithende namhlanje nakalikho isoni ngenasici lisazozalwa ngeke ulibone ibhoxa leNdiya baba Tshakadula sahambe lapha valelisa siyavalelisa nina bakaBhusho uKhala ufezele neshobe ekhaleni inkosi abayikhipha nyova kokwadla amahlahla amabombe wabhekisa entshonalanga nabakaMngoma akithi othwasele phezulu komthombo wembili abanye abangombe ethwasela phezulu kwengonqongo uBhusha lo baba sizazi ukukhuluma ngomlando wakhe Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela ukuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi